Microlab je sertifikovani proizvođač koji je osnovan još daleke 1998. godine i nastoje kao kinesko-američki zajednički poduhvat. Kroz godine razvoja Microlab je postavio preko 40 proizvodnih linija za proizvodnju zvučnika, kućišta, napajanja, tastatura i drugih periferija vezanih za računarsku tehniku. Na polju računarske tehnike najveći ugled stekao zahvaljujući zvučnicima koji su se pokazali kao jedni od najkvalitetnijih na tržištu. Microlab proizvodi i imaju ugled u preko 40 zemalja jugoistočne Azije, Evrope, Severne i Južne Amerike. U međuvremenu, Microlab je postao dugoročni pouzdan partner mnogim OEM brendovima. Aktivni zvučnici Microlab Solo 6 predstavljaju lidera u svojoj klasi. Razlozi za uspeh ovog modela nije slučajan. Proizvođač je uložio mnogo napora da se postigne kvalitet po veoma niskoj ceni finalnog proizvoda. Počevši od modela Solo 4, Microlab je napravio ozbiljan korak u pravcu sopstvenog dizajna. Koliko se je pristupilo ozbiljno ovom serijom, govori činjenica da je za te potrebe angažovan i danski stručnjak Peter Larsen. On je poznat po razvoju proizvođača zvučnika kao što su Vifa, Scanspeak i Dynaudio. Membrane za visokotonce razvijene su u saradnji sa doktorom Kurtom Millerom. Krajnji rezultat je bio očekivan. Solo 6 je veoma dobro izbalansiran stereo sistem zvučnika sa odličnim zvukom za svoju klasu. Imali smo prilike da isprobamo ove zvučnike, to jest malu modifikaciju ovog modela sa oznakom Microlab Solo 6C. Prefiks C u imenu ukazuje na prisustvo bežičnog daljinskog upravljača, ali dobra stvar što ovaj dodatak nije doveo do poskupljenja ovog modela. Daljinski upravljač služi kao regulator jačine zvuka i podešavanja boje zvuka. Tu je i mute taster za privremeno isključivanje zvuka. Sve vrednosti prikazane su na digitalnom displeju sa prednje strane zvučnika. Na prethodnom modelu Solo 6 umjesto ovog displeja nalazi se potenciometar za podešavanje jačine zvuka. Sa zadnje strane nalaze se svi priključci raspoređeni u dve jednake kolone, AUX izlaz, PC stereo RCA jack. Željeni ulaz bira se pomoću daljinskog upravljača. Sa zadnje strane se još nalazi i mehanički prekidač za uključivanje i isključivanje sistema, kao i regulator jačine zvuka. Dobra stvar je uključivanje ovog regulatora jer na taj način isto ograničeni samo na daljinski upravljač. Za razliku od običnog Solo 6, kod novog modela rešen je problem koji se javljao prilikom uključivanja i isključivanja zvučnika, glasni klik koji je užasno smetao. To je plus, jer sada elektronska zaštita štiti od neželjenog povećanog napona. Distorzija zvuka na niskim jačinama je mala, ali se povećava kako se povećava i sama jačina zvuka. Međutim, to ne treba toliko da vas brine, jer nije toliko velika da biste primetili. Treba reći da su Solo 6C zvučnici zadržali sve od prethodnog modela Solo 6, koji su dugo na našem tržištu i pokazali se kao odličan izbor kada je u pitanju 2.0 sistem. Glavna razlika između ova dva modela je u daljinskom upravljaču. Možda vam se čini da je ovaj dodatak nebitan, međutim u praksi se pokazalo kao veoma koristan dodatak. Tasteri su prijatni za korišćenje, a displej omogućava bolju kontrolu kvaliteta tona i jačine zvuka. U prethodnom modelu ove kontrole su se obavljale ručno. Microlab Solo 6C može bez problema i na dobar način da reprodukuje sve muzičke žanrove, bez obzira da li se radilo o instrumentalu, džez, klasici ili u pitanju samo vokal. Također, uživanje u filmovima ili igranje igrice je maksimalno podržano, ali zamerka je što nije predviđena mogućnost za povezivanje slušalica. Na kraju možemo reći da je naše mišljenje kada je reč o Microlab Solo 6C pozitivno. Fizički izgleda veliki, ali daju dobar zvuk poput mnogo većih zvučnih kutija. Bitno je to što se savršeno uklapa u bilo kom interijeru i savršeno su zamena za prenatrpane 5.1 sisteme kućnih bioskopa.
Kompanija BlackBerry je dugo poznata po odstupanju od ostalih kompanija kada je reč o proizvodnji mobilnih telefona. O tome svedoči činjenica da dugo vremena sama kompanija nije želela da prihvati Android kao operativni sistem za svoje smartfonove. Umjesto toga, kompanija se dugo bavila kreiranjem sopstvenog operativnog sistema BlackBerry 10, koji se baš nije previše proslavio na tržištu, a koji u suštini je predstavljao zaštitni žig kompanije. Nažalost, nedavno je kompanija odlučila da se odrekne svog zaštitnog znaka tako što je za svoje telefone upotrebila Android operativni sistem. Reč je o BlackBerry Priv smartphone uređaju. Uređaj na prvi pogled, kada je sklopljen, dosta liči na Samsung Galaxy Edge Plus model. Naime, uređaj vizualno uopšte ne deluje kao da je reč o telefonu sa slajdom. Gabariti su prilično veliki, sa dimenzijama 147 x 77,2 mm i debljinom od 9,4 mm, koja sa druge strane nije velika za uređaj sa slajdom. Dimenzije uređaja kada je slajd otvoren su još veće. Težina je oko 192 grama, što je dosta iznad proseka, mada iako ne predstavlja napor u toku korišćenja, njegova težina je prilično osetna. Kvalitet izrade kućišta je naravno visok, jer i sam uređaj dolazi iz kategorije skupocenih telefona. Uređaj je napravljen od kvalitetne plastike koja ne krcka niti se savija usled blagog pritiska na nju, dok je okvir slajda napravljen od aluminijuma. Što se tiče samog slajda, on se otvara preko elemenata ispod ekrana, što je sve moguće obaviti jednom rukom. Slajd unutar sebe krije jednu QWERTY tastaturu u 4 reda, što olakšava kucanje poruka za šta je sama tastatura i namenjena. Kada je telefon u otvorenom stanju, upravljanje jednom rukom je jako nezgodno, pogotovo i nemoguće ako uzmemo u obzir da je gornji deo prilično teži od donjeg. Ono što možemo nazvati osveženjem u svetu smartfona jeste raspored tastera i slotova. Na desnoj strani se nalazi taster za regulaciju jačine zvuka, ali tu istu stranu oni ne dele sa tasterom za uključivanje. Taster za uključivanje ekrana se nalazi na levoj strani, što se u nekim situacijama pokazalo kao praktično rešenje. Sa druge strane, fioke za microSD i nano SIM kartice se nalaze na gornjoj strani, što moramo priznati nismo očekivali. Fioke su lepo dizajnirane, mada smo povremeno imali poteškoća prilikom instalacije nano SIM kartice, jer ne nalegne uvek u svoje postolje kako treba. USB ulaz se nalazi na donjoj strani zajedno sa 3,5 mm ulazom za slušalice. Na zadnjem panelu se nalazi logo kompanije koji je smešten na sredini. Tu je zatim ispupčena glavna kamera sa duplim LED blicem koji ima pozamašnu jačinu. Okvir kamere je napravljen od aluminijuma i na njemu je ispisano nekoliko karakteristika kamere. Što se tiče sekundarnog zvučnika, on je smešten ispod ekrana na prednjoj strani. Iznad ekrana se nalazi glavni zvučnik za obavljanje razgovora, prednja kamera, diskretno dizajniran set senzora i ime kompanije ispisan belim slovima. Što se tiče ekrana, prisutna je zaštita od otisaka prstiju kao i Gorilla Glass 4. generacije. Poznato je da Samsung ne isporučuje najnovije generacije Super AMOLED ekrana svojim konkurentima, mada u ovom slučaju BlackBerry Priv je izuzetak. Reč je o Super AMOLED ekranu sa dijagonalom od 5,43 inča, što je prilično velika cifra. Ekran je na rubovima zakrivljen, ali to nije slučaj kao kod modela Edge ili Edge Plus, već je zakrivljanje znatno manje. Rezolucija ekrana je 1400 x 2560 piksela sa gustinom od 540 ppi. Slika na ekranu je odlična, sa dosta živahnim bojama, uglovi gledanja su maksimalni i bez izobličenja slike, dok je pozadinsko osvetljenje moguće podešavati i ručno i automatski. BlackBerry Priv koristi Android 5.1.1 operativni sistem poznati kao Lollipop. Ono što je važno napomenuti jeste da je kompanija dosta truda uložila u samu bezbednost operativnog sistema. Pre svega, preuzimanje aplikacija i ažuriranje dosta duže traje nego što je to slučaj kod mnogih drugih Androida. Što se tiče baterije, ugrađena je litijum-ionska baterija ukupnog kapaciteta 3410 mAh, koja je prilikom testiranja obezbedila oko 22 sata rada sa prosečnim korišćenjem, što je svakako vredno pohvale. Baterija ima mogućnost brzog punjenja, a kada je pri kraju nudi režim uštede energije. Takođe, na trajanje baterije utiče i sam ekran koji je po izradi dosta štedljiv, mada treba uzeti u obzir da se baterija prilikom korišćenja sa visokim intenzitetom dosta brže prazni. Uređaj je opremljen Snapdragon 808 chipsetom sa 2 procesora. Jedan od njih ima 2 jezgra i radni takt od 1,8 GHz, a nosi oznaku Cortex A57. Drugi ima duplo više jezgara, tačnije 4 jezgra i radni takt od 1,44 GHz i nosi oznaku Cortex A53. Tu je još Adreno 418 grafički koprocesor i 3 GB radne memorije. Multitasking se odvija bez problema, dok se svi podaci skladište na 32 GB interne memorije. Korisniku je dostupno oko 25 GB, mada postoji mogućnost proširenja microSD karticom. Što se tiče glavne kamere, senzor ima 18 megapiksela i Schneider Kreuznach optiku. Takođe,
Takođe, to je propraćeno duplim LED blicem koji je prilično jak. Fotografije imaju prilično veliku rezoluciju, što ujedno omogućava beleženje daleko više detalja na njoj. Video snimci su takođe jako kvalitetni, a chipset je omogućio snimanje čak u 4K kvalitetu. Negativna ocena ide HDR režimu koji je kod ovog modela jako loše odrađen, mada verujemo da će kompanija ovo ispraviti. Što se tiče prednje kamere, možemo reći da smo očekivali malo jači senzor. Naime, kamera ima svega 2 megapiksela i mogućnost snimanja u HD kvalitetu. BlackBerry je odradio dobar posao sa modelom Priv, ako uzmemo u obzir da nisu u potpunosti hteli da se odreknu svog koncepta. Prijem signala je dobar, dok je zvuk kvaliteta i nešto iznad proseka. Jačina zvuka je takođe dobra i odlično smo čuli sagovornika čak i u bučnim prostorijama. Cena uređaja je u rangu sa Galaxy Note 5 ili Edge Plus, što dosta otežava izbor među ova 3 modela koji su zaista sjajni. Sam uređaj je jako interesantan, čemu pridodaje činjenica da je uređaj uređen sa slajdom poput nekih starih telefona. Gabarit uređaja su prilično veliki, ali sam uređaj je napravljen za korišćenje obema rukama. Kvalitet izrade je visok i nemamo primjedbi, dok su hardver i softver dobro uklopljeni i optimizovani. Takođe, hardver i ekran su dosta štedljivi kako bi baterija duže trajala, što nam se takođe dopalo. Kamere su odlične, mada ipak nisu oličenje savršenstva. Uređaj je dostupan u crnoj i beloj boji po ceni od oko 700 evra, što je prilično visoka cena za naše tržište, mada sam uređaj nije predviđen za korisnike sa prosečnim zahtevima. Canon je kompanija koja je u svetu poznata po proizvodnji digitalnih kamera, digitalnih fotoaparata i ostalih uređaja u domenu kreiranja digitalne fotografije i digitalnog videozapisa. Pored kompanije Nikon, Canon se takođe bori da napravi najbolji uređaj i stalno su im vrata eksperimentisanja otvorena. Canon PowerShot SX710HS je uređaj veoma kvalitetan i materijali od kojih je izrađen su veoma kvalitetni, pa je uređaj zbog toga veoma lagan. Njegova težina je 269 grama, a u vidu dimenzija može da se poredi čak i sa nekim smartfonima. Njegove dimenzije su 112,7 x 65,8 x 34,8 mm i jedino u čemu se razlikuje od smartfona u vidu dimenzija jeste njegova debljina. Uređaj je jako mali i zbog toga ga je moguće koristiti jednom rukom, mada zbog velikog objektiva na prednjem panelu. Preporučljivo je pridržavanje objektiva drugom rukom. Zadnji panel na sebi pre svega ima jedan dominantan LCD ekran koji nažalost nije osetljiv na dodir. Dijagonala ekrana je 3 inča sa rezolucijom od 640 x 480 piksela, što je sasvim dovoljno za prikaz veoma precizne i verne slike. Taster za uključivanje uređaja se nalazi na gornjoj strani, a sem njega tu je taster okidač za slikanje kao i jedan taster sa crvenom tačkicom u sredini koji služi za kreiranje video snimka. Uređaj u sebi ima integrisan pop-up blic koji je takođe na gornjoj strani koji se izbacuje pritiskom na taster koji se nalazi na levoj strani uređaja. Od konektora u sebi ima jedan USB 2.0 i jedan HDMI-D konektor koji se nalaze ispod poklopca pozicioniranog na desnoj strani uređaja. Što se tiče baterije i njenog porta, on se nalazi sa donje strane i to je litijum-ionska punjeva baterija ukupnog kapaciteta 1060 mAh. Pored napajanja baterijom tu je i jedan AC adapter. SX710HS fotoaparat ima CMOS senzor od 20,3 megapiksela koji je uz to veoma osetljiv, a u saradnji sa Digic procesorom slika, fotoaparat kreira odlične slike. Problem koji je svima poznat, a to je mutna slika zbog nestabilnih ruku, je rešen i to uvođenjem AES opcija i dobrom stabilizatoru slike. Video snimci su MP4 i MPEG-4 AVC-H 264 formatima sa Full HD rezolucijom 1920 x 1080 piksela i brzinom od 60 fps. SX710HS
podržava 3 vrste SD kartica: SD, SDHC i SDXC. Od ostalih ključnih karakteristika vredi napomenuti zoomiranje do 60 puta i uz to odličan kvalitet slike, iako je poznato da zoom narušava kvalitet fotografije. Širokougaoni objektiv veoma kvalitetne izrade ima ultra široki ugao sa 30 puta super zoomom, koji pored toga pravi izuzetne fotografije po slabom osvetljenju. Kao i većina najnovijih digitalnih fotoaparata, i Canon PowerShot u sebi ima ugrađen Wi-Fi, pa je zbog toga deljenje fotografije i video snimaka na internetu mnogo jednostavnije. Još bolja strana toga je što su video snimci kreirani u formatu koji je kompatibilan sa internetom, pa je zbog toga moguć direktan upload na neki od popularnih sajtova kao što je YouTube. Veliki asortiman opcija i efekata jednostavno je dovoljan da zagolica maštu svakog korisnika i na taj način slikanje ovim aparatom je neverovatno iskustvo. Uz malo kreativnosti i dobre volje moguće je pravljenje izvanrednih fotografija, dovoljnih da bi se i svaki korisnik amater osetio kao pravi profesionalac. Zaista, ovaj uređaj je zaslužio sve naše pohvale i pozitivne ocene. Bunker Hosting. Najjeftiniji hosting u Srbiji za samo 990 dinara godišnje. Nudimo nove, brze i stabilne servere. Bunker Hosting, vaš prozor u svet. www.bunkerhosting.rs. Izrada najkvalitetnijih web sajtova, internet aplikacije, Android, iOS, online trgovine, e-shopovi, multimedija, videoprodukcija. www.joombooz.com JOOMBOOZ.
Svet kompjutera. Najstariji, najdugovečniji IT magazin. Potražite novi broj na kioscima. Frekvencija pravoslavlja 92 MHz. Radio Glas. Matrix Computers, profesionalni servis i prodaja laptop računara, televizora, fotoaparata, GPS, tablet i klima uređaja. Web shop sa više od 8000 artikala na www.computers.rs. Obrenovićeva 84, prodavnica i servis na Margeru 018 250 282. Vaš Matrix Computers. Banker Hosting. Najjeftiniji hosting u Srbiji za samo 990 dinara godišnje. Nudimo nove, brze i stabilne servere. Banker Hosting, vaš prozor u svet. www.bankerhosting.rs. Svetska kinematografija na jednom mestu. Prolog.rs. Treći forum naprednih tehnologija. Od 17. do 19. oktobra. Oficirski dom Niš. Dobrodošli u Niš, grad naprednih tehnologija. Izrada najkvalitetnijih web sajtova. Internet aplikacije, Android, iOS. Online trgovine, e-shopovi, multimedija, videoprodukcija. www.joomboost.com. JOOMBOOZ. Svet kompjutera. Najstariji, najdugovečniji IT magazin. Potražite novi broj na kioscima. In this quiet house, between bookshelves and rows of paintings, lives an artist. Something happened here. Something so frightening, so deeply unnerving. Svašta može da vas uplaši. Glasan zvuk ili nagli pokret. To je najprostiji horor i ne zahteva nikakve veštine da se izvede. Lagano. Možete to pokušati sa prijateljem, možda sa nekim koga ne volite toliko. Međutim, da vas nešto učini da sumnjate u samog sebe, da ostanete toliko uplašeni da više ne verujete sopstvenim očima, to je horor remek delo, a Layers of Fear je to remek delo. Efektivno, Layers of Fear se igra kao gotski horor sa ubačenim elementima iz stvari kao što je isijavanje i žena u crnu. Ovo je psihološko horor iskustvo koje vam ulazi u glavu na mnogo daleko više uznemirujući način nego bilo kakvo čudovište koje iskače iza zavese. Scene su konstantno neprijatne. Umetnost sa izobličenim licima ili monstruoznim oblicima, najgore zastrašujuće lutke i boje slikara koje na izgled ukrašavaju kuću debelim ljigavim naslagama. Zvuk vam se takođe uvlači pod kožu, dok glasovi koji šapuću dolaze iz vašeg DualShock kontrolera i stvara se napet ambijent koji vam konstantno preti dok istražujete. Dešavat će vam se da poskočite od straha,
Ali ono što je zaista novo i jedinstveno u ovoj igri i što joj osigurava status pionira u ovom žanru je način na koji ona namerno zlostavlja vaša čula. Stvari vam nestaju ispred očiju. Vrata kroz koja samo što ste prošli možda neće biti tu kada se okrenete. Ili soba može da deluje drugačije drugi put kada je pogledate. Slike se izvrću u zastrašujuće prizore na ivici vašeg pogleda, dok užasavajući oblici i forme klize kroz pravi svet dok je vaš pogled uperen na drugu stranu. Posledica ovoga je da nemate poverenja u prostor u kojem se nalazite. Ovo je postignuto na prelep umetnički način takođe. Kada se stvari promene, obično se to desi vrlo suptilno i teško je uočiti da ste bili prevareni sve dok ne postane prekasno. Igra se poigrava sa vama na taj način. Nikada se nije desilo da igrači doživljavaju ovakav osjećaj nelagodnosti od horor iskustva, jer nikada igra nije toliko opuzimala igrače. Ne posmatrate zastrašujuće stvari pasivno. Oni trenuci nesigurnosti kada uočite neku promenu oko sebe vas duboko uznemiruju, dozvoljavajući da horor prođe pored vaših regularnih odbrana skoro neopaženo. Prikladno, priča je o ludilu. Radi se o umetniku iz 19. veka koji pada u propast u praznoj kući dok ga njegove veštine izdaju. On je podjednako žrtva koliko i krivac za sopstvenu propast. Možete se pozabaviti ovim koliko god želite, nalaziti beleške i predmete koji proširuju priču u pozadini ili sakupljati samo predmete potrebne za glavni gameplay kako bi dobili nešto skraćeniju verziju igre. Ipak, isplati se da istražujete okolinu zato što postaje vrlo mračna. Postoje neke stvari koje ćete primetiti tek iz drugog igranja, kao što je novčić koji pada poput komada leda i uvlači vam se pod košulju. Sugestija i nagoveštavanje su ovde podjednako delotvorni kao vizualni deo, jer vam dopuštaju da sami sebe praktično uplašite dok se gomilaju narativni tragovi. Postoji nekoliko problema. Kontrole deluju lepljivo i nespretno i potrebno je određeno vreme da se naviknete na njih. Postoji čudno ubrzanje prilikom gledanja koje možete da isključite prvom prilikom koju dobijete, a takođe može biti nezgodno označavati stvari sa kojima ste u kontaktu. Progresija je takođe ponekad pomalo tupa dok tražite predmet koji će pokrenuti sledeći deo priče. Ipak, njeni sitni nedostaci ni u kom slučaju ne umanjuju njenu snagu. Ovo je i dalje jedna od najboljih horor igrica ikad napravljenih i bukvalno otvara novo poglavlje u interaktivnom zastrašivanju. Nikada se nije desilo da igra ovako savršeno dramatizuje pad u ludilo tako što zamagljuje granice realnosti, tako da to više nije deo igre, već ulazi u vaš sopstveni svet. Jedna je stvar gledati kako se nekog lika raspada, a potpuno druga da brinete za svoj sopstveni. Yes, that's it. Now I see it. All this misery, all this suffering. There was no other way. And it was all worth it. Perfection. Immortality.